Hello friends, Mr. D level ako nin chibay. Kami sa Lienpu Chongloi hin. Tuni topic discussion di Manipur Census 2011. Census si competitive exam ang kidong jingkat ay ji chun. Important hi India Census ang tempat kan cover deh hin chun lunglutan ng Ivin. Koi dobang Facebook account so am lain follow theo hin ki follow to theo hi. Ay 11 salo tin here so ke di Manipur Service Commission in Janhin that 10 inch notification on pudo okinin chi notification in say na chun date 12 civil service examination om dit chu itia ki board ham ti sei thelovin an bhai ki ta na hi phamole ajeng in hi chi hi Manipur lai exam boarding agam chama pan hong kal song ho hi ta preparation bol ho ding in lungdha le na the hi jong le bon tho tai pan ki divin tin le ha sana kan nei kin hi ai le ban chalo tin census boarding taw nei hi chi coin census mani India he kon lam tile Registrar and Census Commission of India na line hi chi Ministry of Home Affairs no ya abolo hi be hi manu ki khai hi iza ve census kila time som langa ve kila ta na hi chila chu amai ti phana kilam telekom som den sha ki la hi 2001 a kila le 2011 a ban 2011 a chi sa ki ka song chu data kila khom hin apat na pian ri ti kumano mam 1972 British den la wen hi China pia 2011 hi ban census hi 2021 lang like ding tai sia 2011 sunga census chu important hin ma ban competitive exam aja longlut tai na ngai divin loi ti hokan team kin hi ai le plut thau thin Manipur census Manipur population is anham tile 28,55,794 boy hi loma man Bihar district population khat sang ng hlom ne hi male population yan ham tele 14,38,586 hin female 14,17,208 hi population ni Manipur la hi chi district atam penam tile Imphal West atam pen ne hi 2 lakhs ni la ke be mahin ke waljep be mahin alhom pen hi la tameng long hi la khal hingzo poi 68,000 ham hi ne hi Manipur decadal growth 2019-91 apasa 2001 to 24.86 hin 2001 apasa 2011 to 24.50% hi them khat a hi soi kum som ka songa chun population khandan cho them khat ki soin a hi le district decadal growth akum som sunga population ha khan pen chu hoi lai district ham tele khule he 30.07% na khangzo in hi alhom pen kum som sunga ko population lom pen khanglom pen chu cc pool chu chan pool hi lam kalang hi most populous state India the most populous is Uttar Pradesh hi alhom pen Sikkim chitin important hi hena pa literacy rate hi le hena china lampanga Manipur aso 2011 census aso 79.85 hin India hi 74.04 tiding hin chis 80 tiding hi approximate na ai female hi yanam 73.17 hin na phataunan 65.46 India home le ne hi numei lekha simnalam pang ala samle ajingin tu government in the government su han ding in scheme zat khat sa sai leng beti bachao beti padhao kitio hi government in numei hola su han ding le service honalam pang lekha simnalam pang han ding a bol piu hin Tamil hi 86.49 hi Manipur 2011 so India hi is anham tile 82.14% aphang jo wen hi and district wise asai ding literacy rate na sang pen hi Imphal West 86.70 phajovin alhom pen hi tameng long hi 70.40 bowling in hi ban chalotin India literacy rate na sang pen hi koi ham nitile
lekha henalam lekha thim pen gam chu state chu Kerala 93.91 hi second highest state la dang second highest chu 91.3 Mizoram hi bol hoi le ji Mizoram ti ki pa pim he jing ni hi lowest no ni sunga dinga sang pen no hi win India dang second highest hi lowest le Bihar hi 63.82 hi civil service tam na pen loi khan hin ipitai banga hlomam ke thi pon nui jam le ni hi population tam ji hin te tinang ka gingmo na hi Union territories literacy rate na sang pen chu hoi cham the Union territories India 7 Union territories omen hi chola sang pen chu laksabui hi 91.8 hi India pumpia dinga second hin Union territories first hi Delhi ranam Delhi 86.2 hi Delhi ginchan he nei wangi laksabi bana khang do yon hi sex ratio in 2011 census sex ratio sex ratio is the number of females per 1,000 males pasal sang khalla numei population is anum zawam is insane tina he Manipur sex ratio chu yanam tile 985 by 1,000 of males hi Yuchi 985 alina hoi tho nan wo 950 nui lang ho hi alhom je me hoi to pon hi chi hi nimi population tam la chun gam sunga cho ti seidam chamna ti dam peace hem elole gam sunga cho numei kilung se ne ti ne to hem ve sana hin India hi 943 by 1,000 hin chel homin India hi numei lampang numei ho di sanai abortion ho ha bor ji vai kol te hen numei population numei he dei lo he lang pya di sana sa dowry ki ti ho ji tham thema yong hi numei population hi hlom hi district wise sex ratio hi highest in far west ikinen 1031 by 1000 hi chi numei population tam zone in far west abal home pen hi holai ham tila chandi la hin chandi 933 bo hi nimi population home chandi la ai hi le state wise hi holai tam penam Kerala 1084 hi Kerala nimi population tamen Haryana home pen ne hi Haryana te hi pasal tam nagam hin nimi home check ne hi Union territories sang pen chu 1037 hi ni chi Puducherry South India lang hi Hele density titine density kilometer khat sunga kilometer square til 1 kilometer sunga hi mi jat cheng jawam te in fawesa hin tampian kin hi chi in fawesa ya nam til 998 kilometer per second kilometer khat sung square sunga hin 990 mi cheng jawin hi lom pen hi tameng long hi 32% bo cheng jawin hi India ding highest to Mumbai hi Mumbai 12,000 lang 12,000 valley kilometer kha sungam jo hin tua hi Delhi ta na hi tua hi density tampian jom Delhi ta na hi Delhi ahong hi chi 11,297 hi 2011 10 chi hi 2 tuak sei New Delhi tua hi tamta hi ta na hi alom pe ni le Arunachal Pradesh hi 17 mi somna se gi bo per square kilometer lom da ni ban chalo tin child population kum zero apana kum gup chan sunga hi child population ni ko yama tam penam Manipur sunga sei ding tam pen chuile in far west sahi in alhom pen hi le Chandel hi kin en hi ai le India hi ya person hi chapang population am ta 29% hi chapang population yo in hi population tam pen chu chapang atam pen chu 972 hin per 1,000 males thom pen hi ya na ikin hi chapang anu mei langa nu mei chapang thom kin hi ha na ban chalutin geographical area Manipur Yes, okay. Tawen 22,327 last lecture lang sa itawen venai lohon rong navet kit theo hi 7 square kilometer hin districts sila 2016 nichi census 2011 census class 9 districts samine even haung kya bene la tu hin 16 districts sa itana hi
tu tua district la na len pen chu chan pul hi so nang cha len pen 9 district se lang len pen hin tu ang len pen hi kin hi 2597 square kilometer hin tu chan pu ju ke ni hong ke soni ju khat chu koi ham tel phar zol hi chi phar zo che si pu phar zo long tu hin district tha ke sim na cha len pen hi ke tho tho in hi 1123 square kilometer district tha la hlom pen aneu pen chu yam tel jiri bam hi so na neu pen chu bisnupur hen ta jiri bamen district neu pen tai da sang da na hi chi he Manipur में district tha da ki pe chu chu chan chu ni loi to ki pen tu chan ge pon tho ta na him pan ji win like subscribe nei bol pi lang ne dei wala like nei bol pi lang tem khana sei thing le lo ma le comment 69 sei pi win lang no ne he wa na sharing nan bol thio hi ke pe ma ki ma pha chu chu dan te